Ini bos jaga visit kali sir. Tini wo oro sini tuinani PKC para high secondary school awo tuinani bazar belai negana wono kulosono awo ni constituency kake Maharani Chalegang 21 nong Maharani Chalegang constituency ADC constituency ko kake tini oro seng field visit khaimani kake bus kang January 10 tarikgo Bubagra o nokhlawo o ground of phaiui tongo 21 nong Maharani Chalegang nengai aro boluku kutum panda kotor khaifane ne thang tongo abone bagai tini seng o nokhlano choose khaikha oro bwskangni 10 tarik January 10 tarik thik ekta tamani jorao Bubagra ro phainai bo kok saphainai boni bagai noroni channel ni bisingte all jeta chini 21 nong Maharani Chalegang ni chini Lukurok no tini seng omono sakhlayo o noroni channel ni bisingte afro seng jottono taboni simi ready khe jotto sia khorono khnaya khorono sabai jade Bubagrani ek je khorangno seng logeronani tei boni khorangno seng khanane bagai chini 21 nong Maharani Chalegang jate ADC constituency a jaga Bubagra tini tuinanio poila amana first bo phainai yapri re phainai Bubagra ready tini phungo Bubagra bai phainai salapika yes kuno or no chance kre kuno dead fit chance ya confident toni seng tabo Bubagra na logerna bagai kami yo seng oro tini ne saklaika seng tak thangi procharo bongkharnai tei tini or no seng gathering kotor khainani bagai seng ready tongo chini or no leader tongo chini Maharani Chalegang ni jeta tak bortoman tone block president Joypuno Jomatia chini TWF president by abung namaskama Parso Devi by chini Maharani Chalegang ni TWF president chini YTF president Sobiram Riang or no chini Maharani Chalegang ni chini or no subjonal Marandi ni tamasna chairman da Joysadon Jomatia tai chini bong khangke chini Marandi ni subjonal by chairman YRI Riang te aro election ni chairman tongo chini Maharani jata Chalegang ni chini Rishi Kumar Jomatia te aro no convener tongo chini ata Bosonjoy Riang nge jotto chini YTF TWF jotto chini Maharani Chalegang ni tini asuk jete leader jotto no seng phainai tini oro niwo omono no seng visit khailekha jotto active ngai baskang salo Bubagra ni ei program no success khaina bagi jotto no ready tongjo chini kormi rok Bubagra ni warriors rok seng jetamone ready ngai tini chomono norno baskang omono finalist seng saklayuta Bubagra tar poila tak phainai baskang 10 tarik ni thik salwari wa January ni talo ar jaga phaiwai Lukurok malene bagai phainai busi jara borok kutum ama chini target 8 to 10,000 जों 8 হয়তো 10,000 जेसेबां खालायनानै थां दङो जों आरो कुथुम रोनाय जों जे कुनु बाबे जों फिल खायनाय कस्त खेने जों सामु तांगिनाय बरक गोबां कुथुम रान जों आफ्रोनो जे Bubagrano Maharani Chalegang बरक हामजागो Bubagrano लगेरवो Bubagrano urchini Maharani Chalegang ni 21 Maharani Chalegang ni borok te ke buna hamjaya sudu Bubagra si khoroksan hone जों a salo जों saki renai te saki ngai basanai afrono जों Bubagrano busuk Maharani Chalegang borok 21 Maharani Chalegang borok hamjak afro जों proman khai renai sarpatani ni simul ani sinmung Gomati Zonal Chairman Rothindra Jomatia